Karime! 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 Od samog početka, kada smo osnovali Depo, znali smo da on treba da bude spoj produkcije i medija. Tako je u februaru 2009. godine prvo startao Depo portal, a nekako istovremeno počeli smo da snimamo i naš prvi igrani film Sevdah za Karima. Danas je Depo portal prepoznatljiv brend na BiH tržištu i po tekstovima koje plasira, ali i po svojoj video platformi Depo TV koju nastavlja da razvija i narednih godina. Za novi ritam života. Depo TV. Trudimo se da budemo medijska platforma za drugačiji i zanimljiv sadržaj, da donosimo relevantne i aktuelne informacije iz svih sfera društvenog i javnog života, da budemo objektivni i otvoreni za različite stavove, dijaloge i polemike, a kada zatreba, naravno i za otvoreni sukob mišljenja. Ona je novinarka iz Beča i pravi dokumentarac o ovoj djevojci. Haben Sie diese junge Frau gesehen? Wo sie gefahren ist. Snima neki film o Edini Jurić. Film? Nema snimanja. Moj Branko, moj. Aj! Branko! There's a boy called Bojan, and I think he has seen her. Everything you're filming belongs to me. This is my country, my village, my people. Sretni su zemlja i ljudi koji nemaju čega da se sjećaju. Ali ja nisam odakle. Ja sam iz Krajine. Zove se na krvnev kavić. No aunaf hilutvia Belmondo America, la dauki paramisi palimri familia. Шангай! Кавка чере. Acele kaçki pul. Ne ni kaski. Ne država kisi. Kimro aulaf, eršti, te glavu. Uloj sorodna manca ste u lavu. Me? Jože Lunder Buhinc. To je pitanje, hoće li naše dijete imati šta da jede ili neće imati šta da jede u budućnosti. A ja sam počeo! Tebi se sad namjesti da postaneš čovjek i ti se nešto kurčiš. Pa ba me gledaj kad ti govorim pička ti materna. Pička ti materna. A co? Evo svaku ti pišo! Jebi ga, kad nisi htio biti sportista, budi seljak. Ali se meni s onim bilmezima nećeš družiti. Nisu ovo Titina vremena. Kad se moglo i zajebavati i dobro živjeti.
Taliban come every day, every night, same. We are in the middle of nowhere. My name is Noor. Her name is Zora. Wir haben uns Demokratie, Freiheit und alle unsere Ideale bitter errungen. What are your plans? I will try to make it to London with Zohra. Imaju li ljudi stvarno pravo na sreću i bolji život? Vaši bi u njega ugurali 100 duša. Lijepo, idu u koferi. Pa gdje si Ilija, piše neko pera, ha? Vidiš, ovo sve propada, ja ne znam što da radim ako se zatvori hotel. 4 mjeseca nisam plate primio. Suva, joj majko. Jes. Jel sve za film? Yes, sve ćemo posjeći, ima da vidiš i Trebević, Igman, Velebit, Jačni, sve posjeći, imam eksploziva. Jao, pa možda se neko od nas i probije. Recite mi kako vi filmačije stojite sa avansnim uplatama? Ko naprijed ja plaćam. Fikret! Kakva Fikreta, Suade? Šta, ti si spavala s mojim sudom? A sad si rekla da znaš. Nije spor, nije spor. Jel ti žao što se rastajemo? A jel ti žao što se rastajemo? Uđi slobodno! Brian Roberts. Soba preko puta. Evropskim integracijama, ali naravno... Ne, ovo nije slika visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ali je dobra ilustracija za ono što bi se moglo desiti bez akreditacije. Ne gubite vrijeme i novac. Akreditacija osigurava evropski kvalitet kako bi vaše diplome bile priznate u zemlji i inostranstvu. Napravi pravi izbor i idi dalje. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Zove hitno. Dobro. Gdje ću ja? Ovdje, a?
Dino, Šarane, stišaj bolam tu muziku jer smo se dogovorili, brate. Rostiram televiziju i goste i sve. Izvinite. Evo ovako. Treniraju fudbala pa ih istiraju iz pogona nekog omladinskog, pardon. Onda ufati se gitara. A šta ja kontam, šta je ovo mi je? A sve zbog cura. A i ja sam zbog cura lopte igrao, ali sam bio redovan. Džabe, jedan dan dođe meni trener Fazlović. Kaže, dođi, mali, imamo problem. Ne možeš u senior. Treneru, što? Pa meni je rekao lopta u glavi, vazda, u srcu, u duši. Kaže, Fazlović. Vidiš, kaže, u tom nije problem. Treba da se spusti u noge. Filozof. Nego, vi ono za pišanju žugu, ja. Ma to su, nema, prva liga, momci, omladinci, fina mala raja, prvoligaška. Pa eto, mali, žuga. Radio kod mene, ja ga obučavu. Pošteni. Treba li još nešto? Za novi ritam života. Depo Portal. Iza nas je 10 godina rada, mnogo medijskog sadržaja, nekoliko vlastitih igranih filmova, koprodukcijskih projekata, TV serija, dokumentaraca, reportaža, muzičkih spotova, reklamnih filmova i mnogo drugog video sadržaja. Vjerujemo i da će u godinama koje slijede naš rad biti jednako uspješan, ako ne bolji i uspješniji, kao i rezultati koji dolaze s njim. Vjerujemo i da će Depo Portal i dalje biti medij za bolji ritam života.